Chibai ule voin hi October ni som pathum ni nga ni ani a bazar community post lama kan da chho to kha then khat chuan in lo chiar to nge nga khami zul zui khan voin chu content kan han siama tun lai khovel thil thleng ngai ven nge ngai thil kan han chop chole don ani US President Louis Donald Trump chuan Russia le Ukraine in kara boina chuan indo pui pathum na athlen tira hlo om thu soya USA chuan film khur taka mala in rampani inkara rimna aom theinan theito pa chu atul ti soi thathar November thla hian USA hian midterm election an nei dona hemia tan hian Donald Trump hian campaign ani meka Arizona governor candidate Kari Lake le Senate candidate Blake Master titana campaign ani na he thu hi soin kan fin ngaya kan chet ran po ngai soitur kan hriat ngaya ti tur kan hriat po ngai tuna hian soilo tur hlir kan soya heti ni chuan in do pui pathumna kan top nge ngei don ani ati mesa khuwa Arizona a rally ne ya Trump chuan he thu hi soin in biakna do kana an thut thoi theinan ma kan la in Ukraine rama in do hi monom taka top thoi theinan kan nor turani chuti ni lo chuan in do pui pathumna kan ma chon ngei dona chutiang in do na chu ma chon chi ni mi lo ati bok heti la hian bazara pokan lo tar lan tongin US President Joe Biden chuan tuna hian nuclear manga in dona Armageddon kan nei le ni ti asoi to a Biden hian nuclear manga in dona a hlau tak tak ni ngei turani tuna hian US Department of Health and Human Services chuan nuclear bomb man ani pala radiation thalo laka invenan anti radiation drugs dollar makta doi jani somkoman z an leikhol ani chu Department of Health and Human Services HSS chuan anti radiation drugs Nplate anti mai hi Amgen Inc hnen atangin an leya HHS hian nuclear emergency atana anin bo seina kal zelani ti an soya nuclear bomb man ani chuan nuclear zungzam radiation chuan mihring taksa lu chilin rang takin taksa chunga mihring taksa khol poimo alu chil ngal thuai thina mihring chuan khosik sang tak anei ngal mai thina ni antia hemi hnu hian mihring ko chunga thi senkal chu ati khang ngala reilo te a thina thlen ngal thin ni in an soibok neito ho tu te chuan an member rama cheng mi puite hena Russia President Vladimir Putin hian a nuclear torpedo chu Ukraine rama hian en chindu mai theini nan shrila he Russia nuclear torpedo hi Poseidon ti ania Poseidon hian nuclear ral thum megaton ni akeng theya he hi kumsang kha zakwa somli panga a USA in Hiroshima ko pui bom nana man le za som nga zeta chakzo kania hlau turu tak ani ringot Hiroshima le Nagasaki ya nuclear bom thla kani khan chople chilin mi noi ni ai taman thingal top mai ani kha bom little boy anti aya ale za som nga chak nuclear bom hian mihring nun na engzat tak la theyang mo anti radiation drug anti hi indolai lo po in nuclear power plant bul nai mel som biala omte chupek vek ania nuclear zungzam pudru aom pal thuta anin venan koltir ania hedam doi potassium iodide hian mihring te chu nuclear zungzam in thyroid cancer asiam tur aloveng ani KIP lanei chuan radiation omna po thok ngam ania ei tur po engamani antia nuclear zungzam laka hian naupang an him lo zola nuclear zungzam pudru om ti hriat ani vele KIP hi ei ngal tur ania mum khathian darka somni pali aveng theya darka somni pali hnuwa adang eile thin tur ani KIP hian naupanga roknom lo asiam theya puitlinga pumna riai le vun thakte asiam thei ti lo chu side effect anei lova heng a side effect te po hi arei lova naupang zual le no sen tan chuan mum khat 130 mg hi phelmai tur antia naupang tan ei nuam turin atui po in siam ani to bok anti radiation drug hi doctor in damlo ei tura an cho thin damdoi ani lo wangin damdoi dor tina a om lova nuclear zungzam puruk la omna hmuna omte lo chuan an mel hriat vak lo ani amalama kan soirik zau to ong khan tuna hian USA chu midterm election nei turin anin bot sai meka hei hi kungsang ni somni palia US President in thlanthlenga omje nei turani wangin Republican le Democrats lamte po an tang ko hlea US President Louis Donald Trump Republican lam shroi tu berpo rally sang sang thu soin tunlai hian a jin kual na sa a
US President Joe Biden Democrats lamami po a campaign ve zel bok ani US President nilai Joe Biden chuan kungsang ni le som ni pali US President in thlan nei le huna po Trump nen hian in beile se an ne le thawarin thu soya heti la hian tun hnaya ngai dan lak na Democrats zinga atam ber chuan Biden hi president ninon turin an du to lo ani CNN in ngai dan alaka chuan Democrats le Democratic lam on zinga za asom sari panga te chuan Biden hi US president ninon turin an du to lova candidate dang nei an du ti an soya adu lo tu tamber chuan kum somriat ling trap to Biden hi a upato lutu an ti ani heti la hian Biden chuan US president ni non le thei hi ala in ring hlea kathil ti theile theilo chungchang hi an ngai ven hlea kathil ti to te hi en ta cheu kumni ka president chunga kathil ti hi en ula tun na US president kan nei to te zinga ke ai na thok thajok in riat chuan min sil ro fiam thu ni lo kathil ti hi tha in ti zong ani lo mai theya ma se America ram mi pui tamber hian kathil ti hi tha an ti ni ti in CNN chu a hrila president tha le thalo te na chu eng angin nge na a tho ti kha ate na ni maya he na hi ka thok thato ka la thok zel tur po in ka tling to ka ni ati Trump ni na president chu le chu alatum hle ni in alang Biden a hian CNN in kom na hian Ukraine in dona chungchang po asoya Russia president chu lem chan thiamani atia Ukraine sarkar le Ukraine mi puite the na khra thiam lo chiang taka chut sual tu ani atia Thathara hian Indonesia G20 meeting nei ani dona heta hian Russia president Putin anena in hmuna hun rem chang tak om thei tura ngai ania Biden a chuan tundin hmuna chuan a che dan hi anun rong ema thil sual na satak ati meka chuwangin ani nena in hmu hi a tul na ka hreri lo ati ni Putin an ram ven himna atana atulani phot chuan ral thom engpo mana tum thua soiwangin Biden a hian mani lokhan nuclear manga indo na rap thak indo na hnung ber Armageddon kan ma chon mai a hlo om ti alo soi to a ma se CNN in an kom na hian Russia hian nuclear manarin lo thu a soi le tlat thunga Putin an hetiang a soi hi a me point me lo khovela nuclear ral thom nei hnem ber ram ho tu pa in Ukraine ram do nana tactical nuclear weapon man chungchang a soi hi thil kalphung ani lo hrim ati le thunga ma se ama thu soi ne na soi zom la in Putin a hian hetiang thutluk na hi a siamani phot chuan ati sual na sadona nuclear ral thom hi eng angbo ni se manani phot chuan a hong chu arap thak nge nge don indo na top ber Armageddon a thleng nge yang ati ni heti la hian Biden hi America ram mi pui tam tak chuan ramdang run chinga an chu meka kumsom ni chung Democratic Party hroi tu lo ni to Hindu American zinga US President chu ma saber Tulsi Gabbard chuan Democratic Party a chu sana mi ho sale thil ti thei rual ramdang runa ramdang ti boi konga tui hal intel khom omna party a hian ka om thei to lo atia Democratic Party le an President Joe Biden hian khovel hi nuclear indona konga min hroi mekani atibok Gabbard chuan President Biden chu America le khovel mun sang boina ti re tumlo boina omna apianga zol theina lam hoi zonga mala mek zela apu bok ani heti la hian Donald Trump chuan kungsang ni som ni pali US President in thlan chu alatum ni in alanga mi zongjong in chu turin an du ni asoin hun reilo te a thutluk na siam don ti asoi kumsom sari paruga upa Trump hian sang ni som ni in thana khan chak lo zo ka ni ti alapom lo zela mi pui ngai dana ma hruai tu kania hun reilo te a thutluk na ka siam thuai dona mi tam tak an hlimanga mi tlem te ero an hlim lo hle thungang ati Trump chuan Biden a chu president ni le tuma adinga mani chuan olsam takin a hne don ti asoya ama po khan ka hne a thil thleng zong kha in revek tuna po hian adinga mani nga chuan olsam takin ka hne nge yang in than hun hung zo ka po khan ama ai tam dai vote ka muwa chuti chung chuan tling lo zo ka puan kania thil thleng kha soitamangai lo president ni mek le lo ni to zong ain vote ka hmunem zo ka ni kha atibok Trump chuan US president ani le chuan America chu energy a ramdang mamo lovin mani in tawdel rama siam don ti asoya Biden a hruaina hnuaya America chu kongsang sangin asong noi ti asoya khovel hmuwa kan za omna kan hlowa
kan o in ngai poimo a hlo to lawani ati bok voin chu Ukraine in do na lam kan lu chil thuk man tawak lawa thotran nia Russia in missile somsari vela Ukraine ka ba kha thildang lam thleng a omri lem chong lawa ni danga Ukraine in do na lam chu kan lu chil thuk le tura ngaila bazari lo thir thina wangin kan loma kan video te like ka comment min lo pe ram tu te chunga thinlung takin lom thu kan soye voin hun nuam tak mang turin du sakna kan hlana cheu